Aha, leo re. Wathi atia rest in peace niki. Oh, rest in peace. Ndari handu tena arata kwa igana ona. Ndiko arata ingi. Ngona arata nini muno. So rito hurukagite uguo ri ningihurirwo thimu. Muthuri kwa arata ndambire kuhurwo maita ta mana. Kiona mundu ahurirwo niki acha nichukue. Nikapika kaniambia nithe. Kima nini. Donate ni waku Gina muri daku atia. Anga road accident. Ndiamakire ndigora kuhena niti ndamakire me Brave Martin nina Brave Martin tono onirie mutumia ucio atiriri no ekerere ona ukuje online kwaribia watu majina na ginya cena cia kundo na ciri yake ndo ici nyu yake you know nothing about them no rora cambia ri no ukuheagira ciana irio kama angekuwa na watoto sawa nasikika juu kinaweza kuwa inamuuma wewe kuwa unaelewa watoto na bado huyu hatoki unaongea nini Martin. This is a high time. We stop shit. If you will not stop this, itaendelea. Itaendelea na itaishi kuendelea. Na ndego iko umuthi. Athiko utarebo ni ingi eke o. Kogo generation icio cioko cikimenya Martin na njira njo. Gatha cia mwanya mwiroreri wito wa kwa Mombis TV ono hamwe na Gikeno TV gakunyita ogeni anagauga ni gatha cia mwanya ni uthite na mbere na guturumirira tukwiraga turakora o muthenya kogo hindira wona video citu mikaga cionera subscribe na oho ni uratutigira comment yako hau comment section ini na muthenya wa umuthi tukiri na mwanake ndika ni kuriuka arariukire kana niki kurathiaga na mbere no mbere nene reke nengere muruna wakwa ambia tugeithie. Gatha cia mwanya muno makiria mwiroreri witu nitugaga ni thengio muno we okoragwo kioya kanya gaku gukorwo ugi twirorera Ngai wa muoyo akurathimage na tugura kiona ndika twikaranitie na ghost kanya atia kurathie tondu kwi uria kuragitrendaga online mundu gwitwo MC Zaku kana tumwitaga atia critic officer tini drona akiro rest in peace twambiririe hau. Yes. Okay. Abogeithie eroreri. Murega, nijitagwo MC Zaku, the critic officer. Yeah. Oh, the first critic officer in Mount Kenya and the second in Kenya. Wow. No gakuga ni undu wa Andrew Kibenani. Hata kia andu agito ithwe. Ithwe tamaka uko. Eruge ko in Mount Kenya ngima. Wow. Yes. Utajira take mobinyo kwamba kumuhutia tuone kanya. Okay. Naona ndirari ha Ni ndo. Ya ndirari ha. Ora gakuga. Mo busy ndi atwae nake ria mbere riu. Ngai ni mwega. No aca kari Ngai gatha. Ma subscribe tu tondu. Mwitu ni ateithika ni undu ucio areka. Yeah, thank you. Kuma kweregana, how are you? Mimi niko fine. Na Mungu anasaidia. Tukugeragia 1 2 3. Tukiona ni atia. No ndiretuma. Nenyu no muretuma. Niguo. Kino kio tungienda muno. Yeah. Karibu sana. Thank you muno. Na riu twanjiriria atiriri Zaku imete ku ciareirwo ku ambiria atia nigetha tukiingire kire gia turehe. Oh. Nimeta kuraihu. No njerirwo Nyandarua. Ngarorwo Nyandarua. Ngakuria Nyandarua. Gacoka gwetha mbeca Nairobi. Yeah. Wow. Hindi ngi tugicemania Zaku ri wanjirite family yaku ni ra adapt undu uyu wikaga no matiatikirite muno thaici ri family na arata ni metikirire uyu niwe Zaku no uni gwekaga na mangirega una mera meka ni ndingagirira ndugiendo ni andu othe na uria we ureka thaici ri ti andu othe mendaga no as long as undu cio ni uraguteithia no uraigua ureka uria we urona gwikwega ri nobody should stop you. Yeah. Wow. So nino jugire ugo either they adapt they don't You don't care. That hiyo ni mimi nafanya na as long as mimi nasikia okay hailipi lakini kama nasikia mimi niko sawa na hiyo si mimi naendelea nayo. Yeah. Na duonaga risk muno lihi muturire waku. If you don't risk you cannot get. So no gia risk ni getha wone niguo na duka nona ugifocus no do focus nona we ugure kati risk Neri hari nayo. niguo undu othe mundu ekaga ni hari risk ya undu ucio nona no ngirora risk ndungiruta wira
togiciria ati ona ungithi kuruga ni ukuhia gas no ripuke ri no kurugera andu riu kwa ni ngaragu so no risk no gain so lazima risk ili ugain we no arikana tukiambiriria ora kuhanaga itiga thabari ero tuthiete na bado no turathi na ni hit twambiriria thabari ni ndambiriria maundu ni maingi muno yeah. Wow. Riu ri ni no njuge by the way ndanjire gukona o hindi ria ya gabere biu na tha ici critic yaku ri ni iroka igakorwo some most of the time ikaruta yani positive ikaumira ina positive way kurumirira reke twanjie na mundu gwitwo Kangoma ni tuonire hindi on ndagwethire no ndia kunyitagia nwanjitie kamwitio riu ri then we wauga ni the manager wa Kangoma ni mwenyewe ndina manager nduno ute no go ndina manager na ndira manage mundu ungi masha haiwezekani so ni ukijira ri riu ndaigua rwirogano ngarigo riu magukwira ate no ngai no mwega riu ri ni waumira na ni weka uria ni weka investigation ciaku ni wamenya nyimbo ni cia Kangoma na andu magikorwo so impressed na andu makenda guteithia mundu gwitwo Kangoma tukiona nginya ni mwakinya gwi CS Moses Kuria na thaici zaku tutionete Kangoma ona tokorwo ni tuonire ni abangire nginya mugithi na andu magithie no twende kumenya na tondu kaundu kau ni gathire successful thaici mundu gwitwo Kangoma hana atia ndigera kuhenania tondu ni Kangoma twiriganite nake event yake ndi kuma hindi yo ri nderire Kangoma mbere ya andu gimani ndigihota gukumanage ndigihota gucontrol maisha mako na andu mundu mugima wina gibandi ri na wina ciana ngima ri ni njui no hota gwibanga kuma hau gitigarwo ni brother yake atuike manager mimi sai sijui I know nothing tondu ingiwa ni nyitire Kangoma ri ngihota kunyita mundu ngiata unaona so ni mukinyi haria afati gukinya we mutige koguo mutiare na ndugu yo ya hakuhi mu batie tutie na ni ntandu okay ngithondeka video ya Kangoma nigetha amenyeke ri hata siko najua atajulikana mimi nilikuwa napiga content ya hii wimbo si yako ni ya huyu amesaidika unaona then if you remember from the word go Kangoma ni mundu tuge ni Kiebu mundu authia kigaruruka Kangoma no kaguruka tha ici unaona so toninda na mokite live na mundu cio mokite nake ri heco cio mokite nake live na makereo maririe nikio atumire ndimwethe okay on camera na nigetha akenya mamenye unaona na tuoka akiona njira ya gutethika mimi tu mimi niliacha amesaidika sijui kama sasa anasaidika sasa I don't know. By the way how amutaithirie no ngwire congratulations ya wirosho wari mwega pio riu ri gwathi ati rest in peace niki rest in peace ndari handu tena rata kwa iganona ndikora taingi gona na tanini muno so rito hurukagite uguo ri ningihurirwo thimu muthuri korwo ate ndambire kuhurwo maita tamana kiona mundu ahurirwo niki acha nichukue nikapika kaniambia nithe kima nini donate ni waku ngina muri daku atia anga road accident ndiamakire ndigora kuhena niti ndamakire juu mimi know crowd ziupigwa na watu na as long as huo mtu inamsaidia kupata followers si ni sawa mimi tu nikupigia mzazi wangu si wewe mzae mambo poa sana uko fiti mimi niko hai chenye utaona online leave it there hiyo ni ya huko unaona mimi sijui ni nani na amepost video zangu 4 Lemea koka ni accident akakuragwa gaki I don't know unaona no shit today is mambo who happen online so mati orageta ubina juzi haya oshora joragete edati daragire fax bado ugora video show down ni gina post na ke fax na tutika so ni kitu online na kuanga hiyo ifai kukushtua then wirore utarugo blogger oh no sorry content creator unajua okay wewe ni content creator todo blogger ni amusheneneko nera moya odo mwekete makaria nona nyum content creator no roka ukwa when ora hitumira hinya kugira odo riko na athondeka odo hatari so nona aikwa hii story lakini saiko so ni content creator he maundu marosha managina marito ni urithu ni uri arata ni uri mundu gitumira ritwa riaku itangathi akinya hau mbere mimi sina shida na hiyo nona no hindi yo ngiri akamba go post nyina acoke post
nona abe uge nyina ni yako kana mwenye ni yakua nigetha coke post baada shida ne ni ona ugimna nginya tha ici ni ndigirira nake asa twanona wanakorwo na haro nyingĩ mũno tondũ wanauga ũndũ wĩta critic officer ugakora tuge acio ũrakorwo kĩarĩrĩria ũhoro wa guo nĩ moka online manjia like ndwĩtigagĩra no kumĩre kĩndũ toguo kĩa tondũ wĩna thũ nyingĩ kũringana na wĩra ũrĩa ũkoragwo ũkĩruta tokorwo ndwetigĩrire matake a chance kau ka rest in peace hihi magwĩke kĩũndũ kana komagekĩte uguo mbere nona ona before that na ni ndigiuga atĩ nĩ thũ ya kwereka ũguo asa ni ndikona ũcio nĩ mũndũ ũretha followers na as long as we nĩyo njĩra njega rĩ ya kuona followers rĩ na nĩ makamũteithia mũthenya ũmwe ciana ciake ikĩre kana one kaũndũ kĩrĩa rĩ si ni vizuri mimi siwezi kufuata juu amepost hapana so hiyo ni yake na watu wao niwe wekushania makame ndugu yaku na aini ikoragwo ihana atĩa arĩa me hakiri tũrĩ ndogo no matarĩ tũtikoragwo ndogo na arĩa mendete ma nĩ tũrĩ ndogo na arĩa matendete ma tũtirĩ ndogo na wacio bado nyendete bado tũtirĩ ndogo acio tuithanĩria tũtirĩ ona acio tũrĩ ndogo tũtirĩ ndogo what do you mean nona yeah how okay ndanigua atiriri Zaku nigetha ahũre rwĩmbo rũna akoragwo wĩra nĩ mũini njiguaga acokora akiuga thũ ya mũini nĩ mũini koguo akĩhũra mũini ũyũ nĩ mũini ũyũ ũkire karĩa aria na Zaku mũrango wa thutha nigetha ateithĩke nake nĩguo uge information rĩrĩ ũrutaga kũ tondũ wa rĩrĩ ũkoraga tuge atĩrĩrĩ aini marari o wene wamenya atĩa story icio ndũrarĩ hau nona hĩndĩ ciothe ũkĩruta wĩra waku mũndũ nĩwe mũgi na wĩra wake but ni no njuge tuge nĩ ta mathai ũmwe ũrĩ wanjĩra ũndũ anjĩrie ũndũ wake ũmwe anjĩrie ũndũ wake na wadi da post ũndũ ũcio nginya mũthĩ na ndamena ekuona na ndegũkena tondũ kuma hĩndĩ ona mũbrokire na anjĩrie ũndũ ni njaragia ũndũ ni mwenyewe njũĩ nĩkĩ ndĩrauga nona na ona ũngĩthiĩ kũ ko nĩ cia gũkinyĩrio rĩ ingĩrĩ na macira maingĩ mũno. Okay, and where do you get the information? Todo, Zaku nini nguthikagĩrĩria. By the way, wala alumwe ni commentaga nginya na emoji cia gũtheka. Todo sometimes it is even comedian in a comedy way. Urutaga go information. Okay, do you have sources? MC Zaku tha ici twĩ nawe haha na no ukore ni amenya ũrĩa gũgũthiaga ukore athiĩte online. MC Zaku ni team. Yeah. MC Zaku ni team nene. Kahigũre ngoro. MC Zaku na okay, me in person. Ni jugade investigator na ndiendete ũguo. To ingiona no nyone kaũndũ kani na kanyonithie na ni no ndo ingiona tu kava ya thimũ ĩno no nginya menye na thimũ ĩyo hakuhĩrio kana he mũndũ agui kuna nginya wĩke ũthuthuria atĩrĩrĩ agwĩthiri nĩkĩ na igwĩthire hau nĩkagire kwĩthia harĩa mbere nĩkĩ unaona na tondũ ũngĩhota kũhoka atĩ maũndũ mau mothe rĩ Zaku na timu ina nene ina tongoria ina mawakili yani ni timu nene unaona na bado Zaku ndiratuĩka Zaku itakuwa itakuwa bado. Wow. Na ndona thikũ ici by the way consistent harĩa YouTube. Already da ko serious muno. No hero ano rĩho. Rĩu no rĩkũrehe thĩna no ndikomaka. Bora itima. Mutiga twĩra nema. Zaku ndiratuĩka Zaku. Mimi nasema hivyo. Zaku itakuwa. Zaku bado hajakuwa Zaku. Zaku. Nĩ ikaraga ũguo rĩngĩ. Nĩ mũndũ nĩ ikaraga rĩngĩ ũkĩruta ta content ta ĩyo rĩngĩ ũgakorwo ũkĩmaka. Nĩ ũkoragwo ready like anything can happen in your life. I'm always ready. Hadi sasa niko ready. Shit can happen. Na itakuwa mimi wa kwanza ati ilifanyikia. Imo ifanyika. Na kama itafanyika kwangu, itafanyika tu kwa mwingine. Acha nikwambie. Nona hĩndĩ waciarirwo. Tikuhunjia. No hĩndĩ waciarirwo rĩ rũgano rwaku rwa gũciria ũrĩa wakũmbire rĩ oeruo. Me believe in God. So hĩndĩ waciarirwo nginya hĩndĩ ũgakuona harĩa ũgakuĩra nĩwe ũĩ. So kabogerie ukuage ũkĩgeria gũkĩra
ukondu ageririe na no gakua hindi na ni njui what I'm doing guti mundu turagwo no njikaga to njikaga ma ndikoka kwaria horo wa maheni ni njui ma no meno ngira mundu ma ni aguturwo no uti undu angika to ni ma riu thira ni ukauge ngania yani undu wa maheni no so if kitu ni ya ukweli shida hiyo kitu ni nini yeah Kenyans deserve to know the truth yeah ni uri wekora handu tuge ugakorana na like ukanyitithio kuri maafitha borithi rimwe riake mara mingi si unajua si unajua maneno yeah ili why happen but nuko tukianza say watu wana accept the fact that critical officers should be there na critical officer akona kazi yake kama tare utawe wewe content creator hiyo ni kazi yako kuna wewe na muini hiyo ni wira wake unaona then critical officer bado iko even in the government kuna critic unaona na government cannot learn well without critic nigwa so ona music ona nyimbo ine shito shake koyore lazima kukue na critic ili mfanye vile inafaa ni kweli so critic ni part ya entertainment unaona kitambo hakuwa na kubali hiyo but sasa hivi wanakubali yeah okay. Wewe mimi nabianga mtu wewe ukiona nimesema kitu yenye si ukweli there is law wewe fuata sheria mimi am ready mimi tapigwa tu mdomo adomira wakili na hata maadha mawakili mama anakie mareka kitu tie kuhudia muno na okay dukushi badore critic ni ya kuninyonaga ni wikaga uria ta mwini aruta rwimbo rweru ni uthiaga hau ukahana tare ku critic no in another way arukahana ringi tare mwini ucio gukuhuriire akwira ika kaundu kana nigetha upromote rwimbo tondu ndanaona comments shadow makiuga kwa nini unatuambia twende YouTube okay kuna kitu nili notice nimecritic wimbo yako na kupea impact the question na hata nikicritic wimbo yako in a bad way yani kitu yenye itakuudhi na itakuuma but nimekusaidia watu kuview mbona ukasirike so no gia de uri atiriri hota urendeka thaa ici ri mundu ucio taunda muturithia na ndira murodo wetangenda kuigwa ri ni na benefit unaona so mimi nikajita kama mkutano nikajiambia ndithikaga u nigetha nake mundu wake atamugicema ni nake ri ye no amukritikire ni wega pia ni undu serious but ali benefit unaona kila kitu githia okay upgradeaga muda turahara yambiririe unaona aini anaitu unaona ne brother shito sister shito so nifati onodoro kama mundu cio gware make sure ati ni andaithika we unaona then head choice head time ya guthi guchu kurora kana uguragwa wende guo tona anti ati ku ati nini ningi me ati maundu mothe so mundu ni athi YouTube athikiririo bora mundu uyu okatureka nema unaona haria wathi be guthikiriria ni uka only prove either de muguruki unaona ndamyo ndeka ka ndiramenya unaona aikondera kimenya ari sini vizuri na kama sijui just comment there nigetha na nditaru nigitumiki ajikio ni kwa doni atiriri ona ndo makwiraga ni wikaga wega nginya comment ine but try to do more better so no gina umenye atiriri more better niki ndanakura niki but wewe tafuta more better ni kusema nini anamaanisha nini that's why yeah hari undu rakorwo trend kwa ihinda riri no thaisha nguciria ni ranjoge ikurukaga uhoro wigie Ruthu wa mam na uria wari muthuri wake Martin wa Janet ndiwe woni waku ni uriku no ni njiraga kuona ni waugite ati rwimbo ruru rwako rugi trend rwa Ninefe ati rutiari rwake kore rwao dawit augite ni rwa mundu gwitwa Mufia Paul akirwa Mufia wamenyire ati uhoro uyu na utuhe woni wa MC zako ni team kubwa so hata ni maundu ni maigi leo kukinde kuiga tuigaga mambo iko nikirigio kwanza wini ni scam mwini wothe rahiti da nyimbo ciake ni ria sana muno okay ni kurere no uga rwimbo rwa Ruth ni rwa Mufia Ruth no ni Ruthu wa mam ni we winite ruru wa Nineve uria wacakire rwimbo rwa Mufia Paul gucokera kana kuina mimi mwenyewe kwandika kuringana nawe ni gucokera reke tu kuringana na niĩ rĩ mimi najua the one of the song ni writer ni ucio niwe mwene rwimbo wendia ndubati gukorwo na kile atakendirie ni kuoyoire ndio
sitasema according to me. Sitasema according to me, but sitasema according to me. Riu we rwimbo ni wagitwirire ni rwa Mufia Paul. Tukunda kumenya wamiririe atia. Okay, sawa. Okay, riu ngikuria atia. Kiuria kiu no ndigicokina kiuria. Weta nduhe content ingivekaga ri. Kumenyaga atia. Jiko online. Si lazima ikuwe online. Unafanya tu kila kitu online. Hapana, si kila. Si kuna kitu unaletanga wewe mwenyewe ianze. Wewe unaanzisha wewe mwenyewe. Hivyo ndo tu hivi inakuanga. Haya hare ndo marugaga atiriri. Ati kwino hotekeku Mufia Paul ni wakwirite. Ni did I number Mufia Paul ever. Ala after that me ajanipigia. So matie kugira Mufia Paul. Twatwi twali nake. Okay. Okay, alafu de Zaku beta critic officer we mundu wa kuheana opinion but then tuonete opinion no shokora Nairobi ni araheanire opinion yake kugerera Chokora yake tamu. Okay, eta like tuge ta muini kana ta murata wa Martin wa Janet ni arakorwo akiaririria uhoro uyu urathi na mbere wa Martin Ruth na mutumia wake Betty wa Maitha. Na we kumana na uhoro uyu wothe kuma kure kwa Njorua yako the Ruth guthie live ta critic officer we ungiuga atia we woni moni makwa me brave Martin ni brave Martin tono wonirie mutumia ucio atiriri no ekerere mahetia ni mothe igwa ma Martin na sijaongea issue but I will talk about it later but shida ni Martin wonirie mundu uyu atiriri kila time arenda crowd ri atakuwa akimention jina yake kupata watoto kupata mtoto na mtu tikuga ate mundu ucio no ekerere nego na I think this is the high time Martin should take an action na afunge hii kitu once and for all. Ino high time ya Martin. Udu aurugambie ria mbere na ria mwisho. Juu ciana no irakura. Ciana citige kura gatagati wa drama. Na no rarererwo ciana. Just imagine mundu urarera mundu ciana na bado sinona fear women. Nikuulize madu na Janet nete toku na gwetire mutumia ucio tamugotira na haya uyu ngiwita kwate umukurino witu uyu heze ndongore neri horo mutumia wake Mary neri horo Mary etwo ri topic yari heze nima ru nake etwo ri topic no ni uria ni Martin ju hana idea ingine unaona hana idea ingine idea yake no nginya atumire uria nona na thina ni ati Martin ni amenyamazia mtu sana Fanya nini? Atrai watu kama sisi. Okay, Zaku Ju tajira atiriri twaria uma twagia mwana nawe niguo ni ndo ya ciana ndarera ciothe photo tidio githukirire twa the in the out niki from 2020 hadi sai unaona mwana wako areretwo hakuhi miaka 7 mbona unaharibia mtu jina uwezani na watoto hata ukipatiwa wewe mwenyewe hata ujiwezi nema so haina haja mimi sioni haja ya wewe utokee uharibia watu majina na role yao wanacheza venye inafaa todo ninde muciari na ende ta muciari ni fata kone kurera mwana togia tukona mutumia ati nigetha ati mwana ati nigetha dakaria fata kone kurera mwana responsibility yangu iende venye nifanye venye inafaa full stop mbona ukuje online kuharibia watu majina na ginya cena cia kudo na ciri yake ndo icinyu yake you know nothing about them no rora cambia ri no kuheagira ciana irio kama angekuwa na watoto sawa nasikika juu kinaweza kuwa inamuuma wewe zikuwa unaelewa watoto bado du ya atoki unaongea nini Martin this is a high time we stop this shit juu if you will not stop this itaendelea na itaishi kuendelea na ndego iko umuthi athiko utarebo ningi eke o kogo generation icio icio cikimenya Martin na njirajo nona na ithie Martin ni no juge wina urimu nawe niguo tondu nawe wetwo ri tigikuwa ni urimu tuge ni urimu ni ugi ndingi hota kuga u niki tondu arume othe ithio na ndire oho tondu ndingi thikwa rihoro cia mutumia wakwa niguo no angitwo we ngai muira angiaria kunigweta utahikana kanua haya wa muigai ri muigi ndare athie ni urigo mugiaritie horo wa gwake mutumia oka Njorua ni muigai mutheri ndenda urore ndu na njira ingi
watu okay, sasa nisiwaite hivyo. But maratumira ritwa ria athuri yao guteithikao. No by the end of it all matiteithikaga. Kwina riri atumia njuge na airitu ngini mari ngoro huthu koguo ngimwika kaundu ni kamu affectaga muno. So story yake gutiri uria ungiaga korwo ni wamwikire kindu kingimu hurt. Okay, koguo mathi na mbere guthukiria ti guthii na mbere no wega gukorwo like what I'm trying to say ni riri nuona ta riu tuge okay tuge ni wa eka kiria mutumia waku kaka kindu most likely igutura ngoro-ini yake like no, inakwanga hurt. Mbona anatoa ile time anahitaji kitu. The moment you speak it out una feeling relieved. Uri ongiri akihingura gatumia ngake heta gatumia ngake akira unjire no aririe horo wa muthuri niguo ungi nake akihingura YouTube channel ri uyu akira ngwica muthuri wake ri aririe horo riku niguo to twera nema una gitao ni arekeria rwimbo ari horo wa muthu tondu moe go pull mundu down ni uteithika ni we no kwijinwa never. Okay, ona hari ndona thaici tugiuka kura Facebook ya mundu gwitwo Mwago wa Mugikuyu akora gikira hena business woman gwitagwo Masi guku TikTok. We akorwa kiuga ati thaici ri njoru ya kothi itwikite more of blogging na agikorwa akihura undu ucio na ndi woni waku hari njorua ya kothi tondu ironania ate kinyite handu No comment about. No, I have no comment about yet. I will not talk more about that. But we go address issue as soon as possible. But for now, tondu igukorwo riri undu uyu woka ni undu uyu. Unaona? Iguko undu uyu wario ni undu uyu areki. And do you think njoru ya kothi ni mabati gukorwo ringi magicenjia kidogo? They should. Yeah, they should. By the way, ona nini ngugereire comment icio na nguonaga most of them were saying nituroka hari dona ohoro cio ri nyonia postite horo cio bado. Yeah, nimeona tu amepost tu hiyo. Wanagwisha ino mukunjira. Nini nguonete uhoro cio by the way ni uraririo ni andu aingi na andu marauga njorua ikinyite handu ikahana tari blogging riu ona tigithio tugitagwo bloggers irero itwikite ya mishene ati titatene uria mundu ta Jagua uria Masi ucio kugite na mwiroreri ndiraria miario kwarito ni mutumia ucio ni quote mutumia ucio kugite tene ri ati gukaga tene tuonaga mundu ta Jagua na gatiga yani atiga andu eri like unaona kama kido tagiki kira trend kia Ruth na kiria ni kironda kirahonete people already walikuwa wamesahau na hiyo mambo unaona so iti ndio mbori atirere aiko we na idea te waga uteithia andu niki tamuna idea icio wewe critic officer no uga wega tutire wakiri tatukirire okay na nikenda muratirere unajua what you are saying ni opinion yako alafu no mnya una ndege matoeta bloggers ndio neke matoeta go hiyo content creator na unaona sasa hiyo idea yenyewe uko nayo sio wana idea mimi idea nikisikiliza idea zenyu ziko poa na zimenifurahisha mbona msianzisha ka podcast na muongeleleange hizo vitu kama hizo kwai think juu hiyo ni issue sahi fururi no Mugikuyu ri ni bita fururi tondu ithio njui giko tuko fururi tukandori fururi no Mugikuyu ri ucio niguo thaici urari niguo na guko na idea ya kupea mtu na asaidike guko na idea na uliona na unakumbuka mtu alikuwa ndio so you have an idea so you express idea yako na we will listen to you tondu we ni critic officer no gine togia haya na juu mimi critic officer the reason why is what you are supposed vile tunafaa kufanya riu ni togo tureka tondu riri nona tutingioka ningi haha ningi twajia ku address ati we don't have that capability ati njoru yako thia kwani hauna capability you know you have to trust yourself kila mtu ako kwa lane no not about lane each channel ni yako si ndio na sasa wewe ulikaa hivyo ukaona unaweza tafuta MC zako juu uko na maswali nafaa kumuli hebu wewe jiweke kwa hiyo maswali na ujiulize hiyo ni content kwani create content ni nini okay
ama wewe ku create content yako helera ku create content semaje Loga tutile wana no tutile na waki but it was just an observation na yume toke mutiga kiore mutika mohe matire na uru no idea but me kulingana idea yenyu I support it. Asante sana. 50%. Yeah, but mimi naona wewe unalika na mudu wakite. Sijaifuatilia. What I will do, nitaenda nifuatilie huyu alikuwa impact yake ilikuwaje. Unaona? Huyu amekuja impact yake ilikuwaje? Huyu amekuja impact yake. Nungetha na idea tamu chama ndio aterere. Is this necessary? Then I will come with an answer. Na unajua mimi yangu naekeleanga tupe niguo. Yeah. Zaku tukiherera uhoro ucio wothe reke tuke riu haha tucoke critic ni wagiana na kanitha wa JCM na tukiona ginya Reverend ni Bishop Ben ni akorirwo gigucokeria last Sunday na kikoro akeriria ka uhoro kau ni tondu muno urari mwena wa JCM na mundu gwitwo Dama niki muonania na mundu gwitwo Dama unaenda church JCM unaenda church JCM kama sio JCM Dama ku wa JCM kuna JCM content creators wote wakiwa JCM mimi ndo that ni mmoja tu na najua ni nani na the reason yuko huko Tudoma kwa bazu ni munene wa bloggers. Munene wa bloggers na sijakata. Mnasomanga huko? Yes no. Yes. Okay. Last Sunday nilisoma huko kwa bazu. Okay. Also wewe ndio kwa bazu si church. Okay. Acha nisiwaulize maswali. Juu ndio mnaniuliza. But I'm asking. Unajua? Na mimi nauliza swali. Unaendanga huko? Juu kuna dada ushokeria aje akuru nikiwa tumagori huko. Okay. Thomaga JCM. Onatoka jina kadi ni thomaga JCM. Wewe mmoja JCM which is very good. Niyo indare bayo kiabiliria. Nona? Na we na indare bayo kiabiliria niguo. Medairia ndweri. Riu ri mundu cia kiingira kanitha ingagira atia? Tondu mumuona akiingira ri. Bodyguard no ni the church ati wawili. Unajua nani yako na haja na yeye? Sasa wewe unaweza kuona haja na yeye nini? Niambie tu kweli, you as a person. Me as a person. Me as Mombis TV ndienda muthenya umwe ndamahe wira. Okoko nikio bodyguard ni kugatiriri ni security urehe. So even you don't trust the God that you are serving. Koga yoro no asavre, dakwe protection. Okay. No nasema mimi kulingana mimi. Umeniuliza swali, that's why I'm answering, eh? Okay. Ndoka na bodyguard. Haha ndoka na bodyguard. Ndoka na bodyguard. Tonde moe. Niguo. No handu ingithie. Niguo. Unaona? Kanisa bodyguard ni nini? Question number 1. Na mimi answer hiyo question ni it seems that you don't trust even the God that you are serving. Niguo. Okay. Kama sio hivyo ni kiburi. Hakuna answer nyingine. Hiyo huwezi nipitia shortcut. Kama ni business ona mbodo ukora andu maroka na ngari nya thutha cia security yake. Niguo. Tondu ni business. Ni kanitha. Nere we handu ndonire makiuga atiriri no ugate kama Kiburi yake uko juu sana. Mutheni agatonga. Handu ndaigire makiuga atiriri ona ni no ngorie. Haya, itha korwo ina kiburi kana ndire ina kuhusu nini? Okay, unajua ni church. Na ni public figure. Unajua kama angetokea online, mimi nakwambia ukipost kila kitu online, inakuwa business yangu. As a critic, unaona? Wewe ukiona utaki kukritikiwa na utaki tuongee opinion zetu, don't post your life. Life yako ni yako. Wewe usipost, wewe kana huko. Kwani watu wangapi wako huko nje na watu wajui? Si ndio? But mimi hadi wewe ukipost mtu wako, niguo huyo nake kana hata kataliaga. Unaona? Tondu ni ucio niguo wira wako. Ya mimi nanihusu na hiyo. Nimejibu. Umejibu. Tondu unaona andu online niguo makoragia ya. Niliona na that's why ni post kila kitu online. Ni ungeaga post go kwego. Ni da post horo waku. Nona hedi agona kaundu waku go. Na murata kwa. No gashua kiroko thaa 4. Niguo. Tutredishe mo. Okay. Tutredishe mo. Na hedi rari batha hinga we. Hedi da postetwo. Wodi kwa postiwa. Goja tunaenda yenge tunaenda. Na juere hana batha hinga niguo. JCM. Ongea ukweli. Mombis mimi nafuatilia hizi vitu bana. Yes or no? Si wewe.
Si wewe ulikuwa Mathahinga lakini ulipostiwa. Niliona. Uliona? Mbona huku take that opportunity to trend? Na uamshe channel zake. Hata alikuwa bibi ya ule pastor. Mwana wa Dota wa wewe wako Ferrado makiutagia sehemu. Sieta kwenye sehemu yetu. Zaku. Ndaiguire kiuga atiriri ati JCM nditiganite na inyue niguthi na mbere na kuruta more information. Something big road. Where are you getting the information? Simi nakwambia Zaku is a team. Zaku not me, Zaku is a team. which team? Zaku ni. Hao ni Mathahinga twiragwo. Na ini godeciragia. Never. Nenyo na ata de Mathahinga. Unajua ile siku nyinyi mtajua Mathahinga ni nani? Guys will be happy. But me I know who is Mathahinga. You know? Me I know. Me I know. Wewe ni akire uru kwanza. Niki. Anafanya kazi yake. Ole akire ni akire. Hicho ni wira wake. Daishire. Akirutia Mundu gwitoda Mohana te. Tutakiuthana na utie biashara tutithanagia wira nake. Niguo. Tariu we no tuiguithani tondu we tuta wira omwe no athi kuhanana. Ni kamera mbere niguo. We thondeka thimu. Ni rigenda thimu yakwa athuka ndio akore ngora njeru. Niguo. Kwani mbona unastuka wewe? Ndako mode aratutwara uko kwenda. Si ni jibu. Yeah. Okay. Triple M ndikano na kiuria kingi tukirekereria Zaku what are we expecting? MC Zaku re nyaratwika a big brand. No juge na jau na nyambe njukire by the andũ othe manjĩtĩkĩtie ngatho. Andũ othe marahũrire thimũ kũnjũria kana ndĩ mũkuo. O ndika marendaga mahũre nĩgetha maigue ndĩroyo maposti. Unaona? Ya mũndũ ne views which is good. But mimi naambia MC Zaku inakuja. Na MC Zaku will not stop. I will be here. Na no nginya twĩrane ma. Na maũndũ nĩ maingĩ maraitu. Nijuga nyu muonaga maũndũ makao mahano. Tio maũndũ makao mahano. Yeah. Na rĩu we ni wani out of what you do. Nige na biashara ciakwa. Okay. Ni ndo we. Ni muhuri wa biashara. Even before nilikuwa critic, mimi nilikuwa na biashara zangu bwana. Na zina tu venye inafaa. Yeah. But mimi nasema content Simba ya. Simba juu nimepata kampuni ngapi? Za mashamba na kataa. Kuna kampuni kitu 3. Iki 3 ama 4. Marari hawega muno by the way. Migunda. Acha ndikwedi migunda. Nyandari mundu ragura kindu agakue. Ndukana kunjira ngavairwo. Unajua we shama discam nyinyi. Chali sionge. Si zote. Unaona ile siku tu ndaamua kuja na lineup sorry. Ya mashamba zote wa kampuni zote skama. Kato situ sanya kuna original. Otareko. Kuna legit. Otareko. Malindi Shamba Solution. Malindi Shamba ni nini hiyo? Sawa amewapea advert sasa nyinyi mnakuja kusikia advert. Ndakuni waika nini? Ninyona andu makiuria mutumia wa Zaku. Mora yata. No mbeda kuona mutumia wa Zaku. Nashiana. Sasa sio ni personal life. Kwa nataka nikupostia mtu wangu mwanza ya kuongea. Ndio tuone huyo mtu kama unaongeanga secret kuwezi kosa. Mungu bishoje kuangalia hivi naona makosa ngapi wewe. Tulekeria. So critic. Yeah. Na by the way nafurahishwa na kazi yenu, Mombis. By the way umetry. Unaona? Na kuendaga mkiwa timu ya 250, mwache ujinga. Content piga mkiwa wawili, mkipita watatu ndio mwena wana. Nogia tumwire mawa. Warali makima mutikarege hau. Mwarega. Nona venye ndani ya mweka shoko kwa mwekera mundu microphone giza cio hagerie mite-ini. Mweka cio igaro. Cheni zo waneno. Si vibaya. Nona? But mimi najuanga learn how to go around. Thabarĩ ya mundu umwe ri. Ugenda guthi handu haraihu ri. Nona thimu ina thu nyingi arata ingi. Oguo thu ci nyingi. Tatigire mwena group ya WhatsApp ya bloggers. Ire kuo. Tondu ni nyumwa nyitane mimi no naambia na muenda mkata mimi ntaieka. Unaona? So ugithie wiki ri guti mundu menya maundu mako. Niguo? Na venye mnajituma muendelee kujituma hivyo. Niguo? Yeah, onethintu wake na muno ni mathaa maku. Wamenya thiku ici no twikire busy. Ona tugerete kumwetha. Ona mbere ndario busy. Haya. Ndoi. No igo Mombis
Thengiũ mũno Zaku nĩ mathaa maku na tũgakena mũno tondũ nĩtwakorwo tũgĩkĩaranĩria nake na nĩakorwo agĩcokia ciũria ciothe iria cigĩkoretwo cigĩthiĩ gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na nĩ njũĩ nĩ tũgwethana rĩngĩ na rĩngĩ na nĩtauga nĩ thengiũ mũno mũndũ gwĩtwo MC Zaku na gũkũ nĩ kwa Mombis TV oro hamwe na Gĩkeno TV warĩkagia kuona video citũ mĩkaga sure nĩ subscribe na oho nĩ ũratũtigĩra comment yaku hau ngauga nĩ ngatho cia mwanya. Thank you muno makiria. Wow. By the way kame try. Wow. Leo utakwambia vizuri. Kono kona haraka? Hatuna haraka. Oh. Kana try. Wow. Wow, congratulations. Thank you muno mwiroreri witũ wa Gĩkeno ũndũ ũmwe na Mombis nĩtũcokagia ngatho mũno nĩwe ũkoragwo kĩoya kanya gũkorwo ũgĩtwĩrorera Ngai wa muoyo akũrathimage ririkana gũ subscribe, like na gũ share tuma na MC Zaku.